إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فمن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخوة الإيمان، أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، حيث هي وصية الأولين والآخرين. فبناء على هذا نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا وأطال عمر أعمارنا إلى أن وفقنا كذلك لأداء هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا كذلك في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين. أما بعد، أحبتي في الله، فإن موضوعنا اليوم يتحدث عن أمور مهم جدا، والتي من أجلها فاز الفائزون ومن تركها خسر الخاسرون. يقول جل وعلا في محكم تنزيله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول جل وعلا مخبرا عن أهل النار وما يذوقون فيها من عذاب وشدة. فيقول جل وعلا في ما يناسبهم في تلك الآية الكريمة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: وما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فعلى هذا فإن موضوعنا تتحدث عن مراتب الناس في الصلاة وصلاحية القلوب، وهي النقطة الثانية. والنقطة الأخيرة: كيف تكون علاج هذا القلب حتى تكون قلبا سليما التي تستحق بتقوى الله جل وعلا وتستحق بدخول في رحمة الله جل وعلا يوم القيامة. فإن تزكية النفوس أمر غفل عنها بعض الناس وتجاهلوا آخرون، وهذه وقفات إيمانية من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الناس في الصلاة على مراتب 5: أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. أما الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة. أما الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار ويحاول حتى لا يسرق عدوه صلاته، فهو في صلاة وجهاد. أما الرابع هو من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله
مصروف إلى إقامتها كما ينبغي. أما الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها وقلبه متعلق بين يدي ربه تعالى ناظرا ومراقبا وممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه وهو قليل العين به. الحمد لله سيدي جل باري جل سبحانه وتعالى دعاء نلال من صلى الله عليه وسلم yettamo kanko jomiraɗo no haniri yettirede ko kanko ɓuri andude no haniri yettirede yo Allah wawni e yettugol mo no haniri yettirede noon. hara hiɗen seeɗo wondema reweteɗo ala e gonga nafa rewɗo lorra mo e waali sona kanko jomiraɗo subhanahu wa taala. ɓawa ɗum duwano nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam on mo annduɗa ko kanko woni imamul bachar, ko kanko woni akhirul anbiya, sakkitiɓe annabaɓe, kadi ko kanko woni mo Allah subhanahu wa taala adduɗo sekanoyde kabru muɗum janngo yawmal qiyamati daro yeeso jomiraɗo subhanahu wa taala. ko kanko woni kadi aranno e naatowo aljanna. ɗum noon hiɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓeydu yurmede makko nen e dow oɗo nelaɗo e ɓeygure makko nen e sahabaɓe makko ɓen e wondiɓe makko ɓen wondude e meɗen ha janngo yawmal qiyama. amin. hara yewtere meɗen nde hannde ko yaata koye toɓɓere nde annduɗa Allah subhanahu wa taala waɗi ko sabu mayre woni ko neɗɗo o malirte, ko sabu waɗugol nden hunde no nde moƴƴiri noon no nde haaniri noon ko ɗum woni neɗɗo malirte, ko sabu accugol no nden ɗon hunde kadi waɗirte no woni ko neɗɗo perdirɗa. ko ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala nde o tagi aljanna o ha o gayni o wino aljanna o yewtu yewtere ko aljanna o yewtuno gonɗum o wino ko wino ko qad aflaha al mu'minun, ko pellet ko haqiqa ko non woniri malama ɓen gumɗinɓe homɓe woni ɓe alladina hum fi salatihim khasi'un, ɓen tawɓe hino hula Allah subhanahu wa taala e nder julde mum nde Allah waɗen huloɓe Allah. ko sabu nden julde kadi accugol nden ɗo kadi no nde haniri noon juulugol tanga ka faala ɗon hara ruku mayre sujudu mayre fo timmata husu kulal Allah fo ala e muɗum ma hara juulata fof ko sabu nden ɗon kañum kadi si landoyama naatuɓe ka sagara ɓen ko honno naadi on to ko ɓe wiyata dey men hari min wonano juuloɓe, lam naku minal musallin, min wonano juuloɓe, min ñamlitano miskinaɓe kadi hari minen jumpayno meɗen yara kamen faalira o si wiyama jawre jawmen jawra, si wiyama jolde men jolda, min marano direction fewro kadi meɗen fennayi noon kadi ko woni ko wiyete dargal ko e kala ko wiyete ko wirni ko min hari haaji amen ala meɗen fennayno e ɗum ɓe wi ko sabu ɗo naade ɓe ka yiite. joni noon musidɓe julɓe haray fiyo neɗɗo o wawa heɓude no andira no nde ɗo julde moƴƴira ɓay ko nde ɗo nela sa sallam ɓe maaki ko awwal ma yuhasabu bihi al abdi yawma al qiyama ko as-salat, ko attete kon hasbede e neɗɗo janngo yawma al qiyamati ko julde nde ɓe maaki. si ɗum ɗo moƴƴi haray golle ɗe fof moƴƴi, si nde ɗo boni haray golle ɗe fof boni, Allah dammin julde nden bonde. ɗum ɗo haray oɗo imam ibnu taymiya himo waɗi yimɓe ɓen catégorie ji 5 e nder julde nden. haray heɗoɗen ɓeeɗo ndaaren koye homɓe konteten hoore men, si tawi hari koye ɓen ɓurɓe moƴƴude wonɗen toroɗen Allah yo Allah tabintingen noon. si tawi hari hewtade ɗon wakkiloɗen hewten on martaba e taway ɗo ko on woni ɓurɗo moƴƴude on. o wi martaba arana on o wiyete ɗon ko azalimu li nafsihi, kontoñuɗo hoore mum fantinɗo wo ko homo woni on ko on wonɗo tawi no ɗuyti e salligi julde nde salligi on taw sella e julɗe waktu on kadi juuletaki fewno ka juuleteɗo e keeri hay sariyaji mayɗon sariyaji mayɗon gatta fof so ala toon tugale mayɗon kadi gatta fof timma o ɗo ɓe wi ko o wiyete azalimu li nafsi, ko woni toñuɗo hoore mum wi no juuli kono ara juulali. o wi martaba ɗimmo on ko omo no reyni julde nden kadi o juulayde maktuji mayɗon, himo andi keeri mayre on, himo andi tugale mayɗon e sariyaji mayre feewi ko feeñi kon fof e salligi mayre ɗon e salligi mayre on. kono ɓeyni wo o yeeɓi toon o nder ko wiyete kon wakkilirgol wonki makko kin fii ko wiyete ko o waswasa ko sonsinta neɗɗo nder julde tawi kanko ɗum mapinamo salligima fof no selli ɗiɗa fof no selli, kono so dari ke juulgol haray gila ka o fuɗɗi ha o gayni o anda ko hongol imamu jangi ma kanko hoore makko si ko kanko ɗum o anda ko jeelo juuli. ɗum woni seytani no naate e ɓernde hino sowonsina mo, hino waɗa waswasa toon tawi o waɗa mafaare mo ɗum ɗo yiya. ɓe wi ko ɗo woni martaba ɗimmo. martaba tata kon ko hombo ko on renuɗo julde nden reenu keeri mayre on
e sariyaji mayɗe on o tinni kadi fi duñugol ko ko wiyete sowo sino kadi ka ɓernde makko e miijo wi yaasi woyngina ɓangimo e yaasi tawimo etade kadi fiwata oɗo gaño makko wujju seeɗa e julde nden sabu noon seytane ko gaño bani adama o wujjay e nder julde nden mana o yaltinde e nder ɗon o wujja julde maɗa nde fiwata nde timmu waɗi noon simo andi si timmi haray an a heɓi visa passeport waɗa ɗo visa fiyogo ka janna joni noon ɓayara kanko imo foɗi imo anda ko ka yito fokkiti sago makko ɗum ɗo timmata ko yo julde ma nde gonu haray anne makko fof wontiɗo yo Allah danno sifa ɗum ɗo ɓe inni oɗo haray nder julde nden kanko himo e julde nden kono emo e jihaali kadi emo wadde jihaali kadi kanko e seytane fiyon ɗum fiwata seytane o so won sinomo ma ujju seeɗa nder julde makko ni oɗo ni martaba tata on amma martaba nayi o ɓe wi ko ommo tawata kañum kadi no dari e julde nden si o darike ka julde nden o timmina haqqeji mayɗe o timmina cugale mayɗe o timmina keeri mayɗe on fiwata hay fof yeego e mayɗe haray himme makko on fof kawni ko fi no honde nde julde wawata timmirde wano nde wano haniri noon e wi oɗo kañum ko woni martaba naya o yo Allah waɗen e sifa e oɗo kadi o wi amma martaba jowa o ko omo andanɗa hoorema wondema si o daranike julde nden o daroto e mayɗe no haniri noon hara ɓernde makko nden no yowiti yeeso jomiraɗo subhanahu wa taala no yowiti Allah subhanahu wa taala himo ndaara himo ƴewto e sariyaji julde nde e kulol Allah subhanahu wa taala taw kanko himo andi wondema Allah no rentimo hara ɓernde makko nden hino heewi ƴeygol e ƴeygol Allah subhanahu wa taala haray ti Allah no mawde makko hara himo waɗi wasi wondema kanko himo renti Allah ko ɗum waɗi ɓe inni wondema ko wiyete al ihsan ko an ta'buda allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko wiyete moƴƴingol ko nde hulirta Allah nde rewirta Allah wasi tawi ɗa rentimo andita noon si an a renta Allah kanko kanhimo rentuma joni noon si tawi goɗɗo darnanoma yeeso ma ɗo wiyama yo aynu julde ma nde gila fuɗɗiɗa ha gaynuɗa si a ŋañike ma si a darri nokku go awa haray de an pus alaka yoɓede wallahi siɗa anduno ɓayra ɗa felliti on tino dari yeeso ma ɗiɗo piiji fof wattana yiila kono noon yo andu jomiraɗo subhanahu wa taala kanko himo rentuma himo rente woni ka ɓernde ma ko miijiɗa kon e hayko faaloɗa miijade aɗa miijade kanko Allah subhanahu wa taala himo andi haray oɗo min mbawi awla oɗo ɓuri handude nde hulata ɗum oɗo ɓuri handude nde wattata yeeso maɗa wondema siɗa dari yeeso makko haray ko oɗo woni martaba jowa goo joni noon haray ko ɗum woni e joddi ɓeɗo jowo o wi al awwal mo aqabun ara noon ko lette woɗanimo on ko lette seeɗo sabu noon ko waɗa julde nde no nde hanniri noon wa thani muhasabun amma ɗiɗa gon ko hasboyteɗo e muɗum wa thalisu mukaffarun anhu tata kon ko yafanteɗo hefane bakkat ittani e muɗum warrabi'u muthabun naya gon on ɗon ko warjeteɗo waɗande moƴƴere seeɗa e muɗum walkhamisu muqarrabun min rabbihi li'annahu ju'ilat qurratu aynuhu fi salah wo amma jowa on oɗo kañum ko ɓatinoyteɗo ka jomiraɗo subhanahu wa ta'ala sabu noon kanko julde nde waɗama ko ɓuuɓol gite makko ko sifanini la sallah sallam kañum jogorno si ɓe heɓino suno ɓe heɓino ko maafiniɓe ko ɓeynano bilal arehna biha fotinirum e julde nde nela sallah sallam ɓe maaki ju'ilat qurratu ayni fi salah wo min de ɓuuɓol an gite ngo ko waɗaka ka julde ko arehna biha ɓe weyno bilal enen noon hannde ko bil aks ko arina min hayali ja imam fotimme nde julde on ɗum harani ko faande ɗe ko imamu hitti weña ko watta ko fof hitti etele anda moƴƴere nde fof e nder nde ɗo julde woni si nden ɗo moƴƴi nde ɗo haray golle ɗe fof moƴƴi si nden ɗo bonni haray fof boni nelaɗo sallallah alih w sallam no hoore koɓe marano bakkatu ko fof e hoore koɓe yafana bakkatuji kadi si tawi ɓe marno fof ɓe wi nen aicha wi fillotono mo nelaɗo sa sallam ɗummotono e juula jemma ha koyɗe maɓɓe ɗe mbuuta nen aicha lamdiɗe enen e rasul kañum nelaɗo allah ene an ko on a yurmetaki hoorema ene Allah wi ayɗo yafanikema nelaɗo maaki ene ya aicha a yiɗano min kadi wona jiyaɗo yettowo si Allah wi weldani kala yafanikala min kadi naami yettumo ɗum woni jaka nelaɗo sallah sallam hino hiccinno e dewal ngal ko ɗum wasi ɓe inne wo boneji ɗi ɓe haɓe nde wo potitoɗe en fewfewɗe e mbatto amma moƴƴere men ɓe maaki arede ko humnantengo sabu ɓe wata rewde Allah no ɓe rewri noon are ko ɗum ɗo woni joddi ɓeɗo jowo ɗum ɗon hay ko oɗo jowa fof woni wiyeteɗo mo garrabu min rabbihi yo Allah waɗi mi jeyaɓe ɓeɗo haray ɗum ɗo koye neɗɗo kala tas ko anda e hakkude ɓeɗo jowo ko wonto wonɗa si tawi hari ka premier ji wonɗa
ara jel sortoɗa to sabu oɗo haray mo juulde kon hara o mala judde sey ko kadi mo wonɗa ɗo ni hara ya andu ko hasbore kadi wonanoyma hasboyte si tawi ko gatata ko haray ɗon ko mukaffarun an hiɗa yafatoya sabu seeɗa hoy ko wonno to ko no fandi neɗɗo juurowo tawa o heɓata seeɗa e miijo ma ɓernde nde yalta ɗon ko yaltude julde nde seeɗa kono oɗo haray ko yafanoteɗo si tawi hara naafo julde nde fof bimana nawi gila ko fuɗɗi ha o gayni tawata e ɓernde nden ala julde nden hara fof ka yaasi woni amma jowaɓon ɓe ni ko ɗon battinaɗo ko jomiraɗo Allah waɗani oɗo awalan ɓe wi wa qala rahimahullah fi mufsidatil qulub joni noon haray ko honɗum moƴƴinta nde ɗo julde bonnata nde ɗo julde ko si tawi ɓernde nden boni ko ɗum waɗi o fayingal ko ibnu taymiya o wi wondema haray kanko ko woni e bonnata ɓerɗe nden ko ɓurɗa bonnude ɓernde nden bani adama tawata nde yowtako e Allah subahanahu wa taala o wi ko attaalluqu bi hayrillahi tabaraka wa taala ko sa yowike hoore goɗɗum ɗo ko wona Allah hawriri goɗɗum ɗo ko wona Allah ya andu ɗum ɗo fa hada azam mufsidatin haray ko ɓuuri mawnude bonnata ɓernde ko ɗum ɗo man ta'allaka bi hayrillahi wakkalahu llahu ila ma ta'allaka bihi kala yowiɗo hoore goɗɗum ko wona Allah Allah subahanahu wa taala wattititi ɗum ɗo wayna ɗum no joni yo gaynande ɗum ɗon haray si ɗum gaynanali hoore mum wawatama hayan gaynande thaniyan rukubuhu bahru tamanni ɗiɗi yon kadi ko wonnata no jeeya e bonnoji ɓernde nden ko waɗɗa ko ɗo baharu yela wa huwa baharu la sahila lahu wa kama qala inna almana ra'su amwali almafalis wa bida'atu rukabihi mawaidu shayatin wo ko wiyete waɗɗa ko ɗo baharu yela wo ɗum ko baharu mo mara ko ndiyanda marandelo baharu mo mara ko wiyete njurndi kono yehi ha alaka hattoy wano wiɗano wondema wo oɗo yelotoɗo wo kala neɗɗo yelotoɗo tawa ko yela go to wigol menen ko meɗen yeeli mi wona e hunde kaari haɗa o gollata wo ɗum ko hoore ko ɗum woni hoore manan ɗum yimɓe perduɓe ɓe ko yela wo hay dolle ko ƴawnata kono yombatomoɓe jogui ko foɗoje seytane tum koko seytane fotani ɓe ɗum ɗum tum woni ka nder batoyni ɓe yaare mum o wi halisa min ko bonnata e ɓernde ko o wi ta'am ko ñamete o wal mufsidu lahu naw'ani kono ko ñamete on no bonnita kadi ɓernde nden ko façon piiji ɗiɗi ma yufsidu li aynihi wa dhatihi kal muharramat wo tawata ko kañum ko bonnata ko kañum tigi tigi walla honɗum walla ɗi Allah subhanahu wa ta'ala harmini ɗin kañum kadi mari noneji ɗiɗi muharramatun li haqqillah wa muharramatun li haqqil ibad koko harmina tawi ko haqqe Allah subhanahu wa ta'ala e ko harmina tawi ko haqqe jiyaɓe ɓen amma ko harmina tawi ko telle man haqqe ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah yewti en ko Qur'an o wi kal mayyitati wa dami wala min khinzir ko tawata neɗɗo wonde ko mayani hoore mum e ƴiƴan ko fayɗan ɗan ƴiƴan si hirsama ɗan yalta e ɗan ɗo kañum kadi ko jiiɓe ɗan kadi ɗan ñametake e ko nanditata e muɗum e tewu giray e tewu kose ɗum ɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala harmi ɗum ɗo ko haqqetele maka makko amma ko haqqetele ma jiyaɓe men kal masrud koko tawata waɗo jawdi wujjandi ɗum ɗo no harmi wal mahsumu e ko jatta ɗum ɗo kañum kadi haray no harmi thania ɓe nder ko wimaɓe mufsida e bonnoji ɗi koɗi ɗiɗi koye ɗiɗo ko yewɗen ɗo ko calon gotum e bonnere ko mara mum ɗum amma bonnere ɗinnere nden o wi ko ma yufsidu bi qadarihi wa ta'addi hududahu kal israfi fi lhalal wa sham'i lmufrid yusqiluhu an ta'at wo ko kala ko tawata hino bonna kañum tigi ha yawtira kañum kadi wano tawata koko daganima wonoɗa ñamude kono yaha ha fantinoya kadi tawa ɗa wawno ñamude seeɗa tawa a ñamoya hande kadi mafota e ñamude e haarande he harɗangel ɓe wi ɗum ɗo koko boni noon wo hara ko wonɗa e ñamude ko kadi koko dagi wa chamre mofrit e haarande fantude ɗum kañum kadi ko honɗum ko addata ko teddingol on tigi yani aminamo e deweɗe si neɗɗo ñaami ha haari hande kadi ko addantamo wokoɗoygol wigol ɗo jangaɗe mama e juulo jemma o ñaami haari no feƴƴiti wiyetake nayo ñaama kono si a ñaami ha feƴƴintini hande kadi ko hikkatanamo ɗaɓɓugol ngawru ka waloɗa ɗum ɗo woni no jeeya e ko bonnata e ɓernde nde raabi annaye on ɗum kasratu nawm ko heewugol ɗanagol fa innahu yumitu lqalb heewugol ɗanagol ɗum e wara ɓernde wa yusqilu lbadan wa yudayiu lwaqt wa yurisu lkasal walgafla o wi wondema heewugol ɗanagol neɗɗo ɗaɓɓowo gandal si tawi ɗanagol ngol ɓuri ko jangata kon ya anndu haɗa neɓɓere ɗum wawata yoɓade gandal wo sago noon si ɗoynol ngo ɗuuɗi ɗum hino teddina ɓanndu ɗum kay ɗanoyno ronki
hino ɓerdina waktu kañum kadi hino ronina ko wiyete kon kadi ngameɗo kañum e welsinare ko ɗum ɗowni ko ɗum ɗo addata ɗum noon e toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en tawde en waɗay ko welsinirta e ɗewgol Allah أقول ما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه بالعقل وزينه بالإيمان. ثم الصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. النقطة الثالثة تقبل تسابيرين إن عندي كونا تسابيرين بون جون كون نيونا تكاد دبرد في وقت كذي لي وقت نبونكم ما سيد بنا في يد تبونكم فهين كانكو ابن تيمية رحمه الله وي أقسام القلوب ثلاثة وبرد كلمة بتي بتشتاتي. أولا قلب خالي من الإيمان وجميع الخير وهذا قلب مسلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه وي درنا نن ko ɓernde nde yeewde iman ɓernde nde mara imanagal nde mara fus e moƴƴere kadi nde moƴƴi ko moƴƴere nde ndangal moƴƴereji ɗin ala nde ɗo ɓernde o wi wo nde ɗo ɓernde seytani no fowti e waɗgol waswasa sowisingol nde ɗo ɓernde o haajaka ɗo mo anndi ɗon ko ngesa makko no o wala iltade toon o wi amma thani ɓernde ɗimmere nde o wi qalbu dakhalahu nurul iman walakin alayhi zulmatu shahawat وأواصف من الهوى وللشيطان عليه إقبال وإدبار وبينه وبين الشيطان شجال ويبرد المرنة وبرد دوات إيمان ناتي مودم إذا مر إيمان كنون ندر تون كنون كدي نيورة هندو نيورة كويته كويلي فوتي eko faale belede e belede taw ko ɗum heewde bernde o wi wo nde ɗo seytan nde ɗo ɓernde seytani no mari e mayre yohugol e yiltitagol e hay o fewtitay o wonde o huccita e mayre hawo oɗo no hakkude makko e seytan haray gere no toon ñando kanko seytan araɓe piire saabu nden no mari annorayo kono kañum kadi nde ɗo niwre seytani ko sowosinata kon no heewi nder to kadi faade makko beleɗɗen iɗen nganndi noon beleɗɗen ala ka naɓata neɗɗo senaka halkare walla damden Allah subhanahu wa ta'ala wi en wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa kala wulɗo Allah holi dareegol yeeso joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala o bottiti e ko weeli e foti e beleɗe ko Allah wi ko aljanna woni galle makko yo Allah waɗan en ɗum o wi amma qalbu halis amma ɓernde tataɓire nden qalbun mali'un bi nuril iman mali'un bil ishraq wa law iktaraba minhu sheytanu la harqahu o wi ko ɓernde tawayde hinde heewi imanagal hinde heewi gonɗingol Allah subhanahu wa ta'ala hinde heewi ko wiyete ko jalbeji annora wo tawata nden ɗo si seytane ɓartike nde tun o sumay nden ɗo seytane susande ɓattane o wi fa huwa kasama illati bursat bin nujum wo den ɓeɗe ɗo hino wawi wono kammu renirago koode ko Allah subhanahu wa ta'ala wi wondema kammuli no renira koode o wi wondema haray si seytaneji ɗi yewino to fi ƴettugol e nanɗe ko argol jonna e karmakoɓe batini ɓen wo koode ɗen iwani to ngara fiɗaɗi o wi ɗe ɗo ɓernde haray ko waɗa no wayi kono noon o wi fa laysat as-sama'u bi azami hurmatan min al-mu'min kono noon wo e hoore ɗum ɓe fof andita julɗo no teddi wonina kammu ngu ɓuri mawnude hurma julɗo o gonɗinɗo o wa hirasatullahi ta'ala lahu atammu min hirasati as-sama' wo Allah subhanahu wa ta'ala gaynako ngo o ayni bani adama on malaika ko immino reenu bani adama kon wo ɗum hino tiiɗi ɓuri ko reeni kammu gon kon o wi as-sama'u muta'abbadu al-mala'ika wa mustaqarru al-wahyi وقلب المؤمن مستقر لتوحيده والمحبة والمعرفة والإيمان فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئا إلا خطفه وي أما نبرن قلن أو كبرن توايتا كدون قلن نكو توحيد وتنين الله وقال إن دين نتد قل كمولي برن جودو الله نتد نكو قل كمولي مكولي دي رنفينو وسأقول لك أن نبرن قلن كويتي قم جيب قل كدون أندو قل كان كدون gondina kadi gondingal Allah subhanahu wa ta'ala kadi ko ɗum woni o wi nde ɗo ɓuri handude e renede
o nde ɗo ɓuri handude e renede immorde pewje seytane ɗen immorde gaño makko o wo fi hon ɗum pilata nde ko hay fus kala wi ɗum memay ɗum goɗɗum Allah subhanahu wa ta'ala ittay hoodere ko wiɗo fiɗan ɗum seytanuru ɗo wa lihada qila li ibn Abbas radiyallahu anhu inna al-yahud tazamu annaha la tuwaswasa fi salatiha faqal wama yasna'u as-saytanu bi qalbi al-kharab ko ɗum waɗi ñande goɗɗo wiyani Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yumen Allah makko inni wo ɓe zifɓe kamɓe yahudiyankoɓe wo kamɓe ɓe aaɗike ɓe inni wonde makko kamɓe ɓe heɓata ko wiyete waswas so won sinede ka julde maɓɓe wo kamɓe ɗum ala toon ko on ɗum o jaabi on ɗum waɗine ko on ɗum seytane waɗata e ɓernde bonde ala ko seytane waɗa ɗo tawi o wi al ilaju li hada ñawɗogol non ɗum ɗo hono ñawnata ɗe ɓerɗe ɗo wa qala rahimahullahu fi dhikri wa shukr ko piiji ɗiɗi woni ko ñawnata nde ɓernde bonde ɗo tawata a yettay Allah subhanahu wa ta'ala e jantagol makka e jantagol makka ko ɗiɗo piiji ɗiɗi a dhikr wa shukr ko jantagol inde Allah e yettugol mo o wi mabniyu dini ala qa'idatayn wo diina kanko mahi koye hoore e ɗo tugare ɗiɗi hon ɗum a dhikr wa shukr jantagol inde Allah e yettugol mo kañum kadi wa qala ta'ala fadhkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun Allah wi jante fi am mi jantoto fi moɗon so woli fi am mi kadi mi wola fi mo so woli fi am mi mbatu ɓurgo fanɗude ɗo min mi wola en fi mo mbatu ɓurgo teddude mbatu kadi tawen mo yettataɗo ɗoni malaikaɓe ka kam muli o wi yette lawata o yettan wa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam li Mu'adh radiyallahu anhu wallahi inni la uhibbuk fala tansa an taqula dubra kulli salatin allahumma inni ala dhikrika wa shukrik wa husni ibadatik rawahu imam Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu Shaykhuna Albani fi Sahih al-Jami o wi oɗo kadi holli en wondema jaka jantagol inde Allah gol no rena ɓen nonen nelaɗo sallah sallam ñande ko ɓe makanno oɗo sahabajo no wiye Mu'adh radiyallahu anhu hara yiɗe janga e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde ɗo yewtere nde ɓe fuɗɗori ɓe innali tum ɓe yeytimo hadis o ko ɓe inni ko wallahi la inni la uhibbuk ɓe maaki mi wondiri Allah miɗo yiɗuma wallahi mo heɓi ɗum ɗo hara o heɓi fof mo heɓi wiyede nelaɗo sallam no yiɗi ɗum hara heɓi fof o yimɓi o wallahi inni la uhibbuka wimi naɗo maki saɗɗo sallah sallam wiyanimo Mu'adh mi wondiri Allah miɗo yiɗuma joni noon holko mi yiɗuma ko miɗo wasiyadema ɗum ɗo o wi wata yejjutu batte julde kala si a juuli nde jangata o duwa ɗo wiya Allah mi torkema wallange dow jantagol ma e yettugol ma e moƴƴingol dewal maɗa ngal ɗumana hara dewal ngal no moƴƴi o wi wo jantagol ngol no hina jantagol ka ɗengal ɗo tum ko azdicru bil qalbi wal lisan ko tawa a jantora inde Allah ɗengal ngal e ɓernde nden tawa hinde ɗa wola fi Allah hara ɓernde nden hino andi wondema ko fi Allah wonɗa wolde hina wolgol ka ɗengal tum o wi wa yastalzimu zicru ni'amihi kadi hino waɗɗina kañum kadi jantagol nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala nemima ɗi si Allah neminima nemaji ya jantoɗi o wi amma shukur fa huwa alqiyamu lahu bi ta'a amma no yettugol mo ngol naawigol Allah jarama sifa ko wiyata bani adama ɗo kon kanko yettugol mo ngol ko ya daro e dewe ko yamirma kon wa taqarrubu ilayhi bi awamirihi aw bi anwa'i mahabbihi zahiran wa batina kono darotoɗa e piiɗi o yamirmani kanko Allah subhanahu wa ta'ala e no ɗi woniri noon e yiɗugol mo kanko e noneji no noneji yiɗugol mo ngol kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko feeñi e muɗum e ko wirni e muɗum o wi wa hadani al amrani huma jima'u din wo ɗiɗo peeji ɗiɗi ko ɗiɗo woni ko mawɓe ɗiɗi diina kam shukur wa dhikr jantagol inde Allah e yettugol mo kadi o wi fa dhikruhu mustalzimu li ma'rifatihi wo jantagol mo kanko Allah ngol ɗum hino waɗɗina kañum kadi andugol mo kanko Allah wa shukru mutadamminu li ta'ati wo yettugol mo ngol kañum kadi hino natore nder muɗum rewgol mo kanko subhanahu wa ta'ala wa hadani huma al ghayatu allati khuliqa li ajliha al jinnu wal ins wo ko sabu ɗiɗo piiji ɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko tagiri jinna e bani adam was samawati wal ard wa wudi'a li ajlihi thawabu wal iqab wa unzila al kutub wa ursila rusul ko sabu ɗiɗo piiji ɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala tagiri kammudi nge leydi ko sabu ɗiɗo ɗi kadi waɗira moƴƴere yani baraji e bakkatu ko sabu ɗiɗo ɗi woni ko defte ɗe jippinira ko sabu ɗiɗo ɗi woni ko nulaɓe nulira wa didduhuma huwa al batil ko wona ɗiɗo kon hare ko mere wal abathu alladhi yata'ala ويتقدس عنه وهو ظن أعدائه به وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية لا ريب فيها يوم الله سبحانه وتعالى وقال وندما
haray yon andude kanko Allah subhanahu wa ta'ala tagirali kam modi dinge leni e ko woni hakkude majji ko soda gonga kadi ya fellu to wonde madanga ngal badara donga sikke wala e mudum wallahu ta'ala a'la wa a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أترك الله سبحانه وتعالى كفامر إمور الله سبحانه وتعالى وي ولي تيرو فامي وند ما هيدر يوتر ميدن دي ko wonnata ɓernde nde ko e façon julɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala faala ko yo woni neɗɗo juuluko e faami kañum kadi honno ñawnata ɓernde nde sine nawni ɗum ɗon jonki Allah subhanahu wa ta'ala taw haray faami yo taw haray mbawa e gollitirde kadi ɗum noon haray kadi yejjitaade inchallah haray eɗen anndi toujours juulide meɗen nde no hato jiɗi ka wonɗen ɗo e ka wonɗen ley to kañum kadi golle ɗen no fewni fewndo walla ɗum ɓe nodditiri ɗummodiral haray en anndu wonde makko e moɓoli kadi ndaare bonno wawde wallitirde golle ɗen en torki Allah subhanahu wa ta'ala taw hara ɗo e suuma e araw hara en wawa julde ka suudu meɗen yaajuɗo sabu nanon ɗo hiɗen renti hiɗen ɗuuɗi kono haray ha joni hiɗen fandani place no fandani kadi en torki Allah subhanahu wa ta'ala ko en ka yaaji ɓuuri ɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala kala ɗo ande Allah subhanahu wa ta'ala e jamma nawnuɓe Allah subhanahu wa ta'ala dikkimɓe ɓe imme meɗen Allah ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe ɓe ala kaydiji ɓe Allah gorɓe kaydiji waɗaɗi barki muɗum marɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗanɓe barki muɗum en torki Allah subhanahu wa ta'ala itta ittanguen andeji meɗen anne lahara torki Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinagen ɗo e ka meɗen Allah moƴƴinagen ɗo e ka meɗen Allah wurte dow meɗen laaɓe huuloɓe Allah yomateɓe tagorde gueɗeji kono waɗe hoore leydi Allah subhanahu wa ta'ala ɓuttinagen subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به لنا مصائب الدنيا ومتينا اللهم باسماعنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا يا عزيز الغفار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم